mwaramutse neza nshuti abakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, tukaba tugiye kubagezaho ijambo rikomeye rya Major General Retired Albert Murasira, aho yagejeje ku bagize inama ya Executive Committee ya HCR, aho yabagejeho ibijyanye n'uburyo impunzi mu Rwanda zibayeho, yaba iz'abarundi, iz'abakongomani ndetse n'impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye nka Libya. Ngira ngo murabizi ko hari abari mu Rwanda, abo bose rero bakaba bari mu gihugu cy'u Rwanda kubwo kuba ari impunzi nyine, ariko bakaba hari ibyo bakenera nk'uko tugiye kubagezaho muri iri jambo twagejejweho, cyangwa uyu Retired General Albert Murasira yagejeje ku bari bitabiriye iyi nama ya 76. Reka tubagezeho iri jambo ryose uko ryakabaye. Chairperson, High Commissioner, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of the government of Rwanda, Bwana Perezida, Bwana Komiseri Mukuru, banyacyubahiro, bategarugori n'abagabo, mu izina rya guverinoma y'u Rwanda mbanje kubasuhuza by'umwihariko kandi mbashimire ku mbaraga zidasanzwe mushyira mu guharanira kurengera impunzi, kubashakira ibisubizo birambye no kubahiriza agaciro kabo ku isi hose. Ndashimira kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR hamwe n'ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye ku ruhare rwanyu rufatika muri uru rugamba. Nanone mbanje gushimira byimazeyo Komiseri Mukuru ushinzwe impunzi ku ruzinduko yagiriye mu Rwanda muri Kanama 2025. Nshimira cyane ibiganiro by'ingirakamaro byabaye muri urwo ruzinduko n'imyanzuro yahafatiwe igamije kunoza imibereho y'impunzi mu Rwanda ndetse no kubinjiza neza muri gahunda zitandukanye za leta. Intumwa y'u Rwanda yashyigikiye ijambo ryatanzwe ku izina ry'itsinda ry'ibihugu bya Afurika. U Rwanda kuri ubu rwakira impunzi zigera ku 137 ahanini bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. 90% by'izo mpunzi zituye mu nkambi zitandukanye mu gihugu kandi zishingiye ku nkunga y'ubutabazi, nubwo igihugu gifite ubushobozi buke. Nubwo bimeze bityo, u Rwanda rwakomeje politiki yarwo y'imiryango ifunguye kandi rugakomeza kwiyemeza kwakira no guha umutekano n'agaciro abahunze. U Rwanda kuva kera rufite umuco wo gutanga ubuhungiro no kurengera impunzi n'abasaba ubuhungiro. Mu bijyanye n'uwo muco, twakomeje gushyira mu bikorwa imihigo twiyemeje mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu burezi, ubuvuzi, imirimo n'imibereho myiza ndetse n'ibijyanye n'inyandiko zemewe. Kandi intambwe nini imaze guterwa. Turashimira inama yahuje u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na HCR yabereye Addis Ababa muri Nyakanga 2025. Iyo nama yavuzemo itahuka ry'impunzi z'Abanyarwanda 1033 mu kwezi kwa Kanama na Nzeri, mu gihe kuva muri Mutarama 2025 hamaze gutaha impunzi 3974. Ku rundi ruhande, kuva mu mwaka wa 2020 impunzi z'abarundi zisaga 30,907 zafashijwe gutaha mu gihugu cyabo. Nubwo muri iyi minsi umuvuduko wo gutaha wagabanutse, u Rwanda rwongera kugaragaza ubushake bwarwo mu gutahuka ku bushake, mu mutekano no mu cyubahiro cy'impunzi nk'inkingi y'igisubizo kirambye. Mu rwego rwo gushyigikira ibi, dusaba umuryango mpuzamahanga gushyigikira inzira z'amahoro ndetse no guteza imbere gahunda zitahuka ku bushake mu karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo impunzi zibone icyizere n'amahirwe no gusubira mu bihugu byazo. Mu rwego rwo gutanga umusanzu w'u Rwanda ku bibazo by'impunzi ku rwego mpuzamahanga, gahunda y'iyubakwa ry'inzira yihutirwa yo kwakira impunzi, Emergency Transit Mechanism, iracyakomeza neza, iracyakora neza. Iyi gahunda imaze kwakira abantu 2760 bavuye muri Libya.
imiryango 88 yabashije kubona abana bavukiye aho. 82% byabo babonye ibisubizo birambye binyuze mu kwimurirwa mu bindi bihugu. Nyamara ibi bikorwa byose bihangayikishijwe n'ikibazo cya mikoro ku rwego mpuzamahanga, bigatuma gutanga ubufasha shingiro n'uburinzi bikomwa mu nkokora. Niyo mpamvu dusaba kongera ubufatanye no gufashanya mu buryo mpuzamahanga kugira ngo impunzi n'abazakira batibagirana mu gihe hashakishwa ibisubizo birambye kandi bihamye. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'igihe kirekire, Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yiswe Refugee Sustainable Graduation Strategy 2025-2030. Iyi gahunda igamije kugeza ku rwego rwo kwigenga ingo 50% z'impunzi bitarenze 2030 zibasha kwibeshaho ubwazo zitagishingiye gusa ku nkunga z'ubutabazi. Iyi gahunda yubakiye ku guteza imbere imibereho myiza, uburezi, imyuga n'ubumenyi ndetse no kubahuza n'imigambi ya leta. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyi ntego, turimo gusuzuma uburyo bwo kuva ku nkambi za kera zisanzwe tujya ku midugudu ivanze kandi irambye, aho impunzi zizabasha kubona serivisi n'amahirwe kimwe n'abaturage, bigateza imbere kwishyira hamwe n'imibereho irambye. Bwana Perezida, mbere yo gusoza ndongera gushimira Komiseri Mukuru n'ubuyobozi bwa HCR ku bikorwa byinshi byagezweho muri uyu mwaka. Nubwo hari inzitizi nyinshi, tubijeje ko u Rwanda ruzakomeza ubufatanye bwiza kandi bufatika na HCR nk'uko byari bisanzwe. Ndabashimiye cyane kubw'igihe mwaduhaye no kudutega amatwi. Murakoze. Despite many challenges, rest assured of Rwanda's commitment to continued good collaboration with UNHCR. I thank you for your kind attention. Ngira ngo muramwiyumvira rero Retired Major General Albert Murasira aho yagezaga ku bagize inama ibijyanye n'uko impunzi ziri mu Rwanda zibayeho. Tudatinze rero reka tujya kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yagize byinshi ivuga ku mpunzi zabo ziri mu Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi. Reka bari naho duhera tutagiye kuri discours yose uko yari imeze. Yagize ati: Il y a lieu de consolider la nécessité de rapatriement volontaire des réfugiés congolais se trouvant dans les 9 pays voisins. Ni ngombwa gukomeza no gushimangira akamaro uko gutaha ku bushake ku mpunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu 9 byegereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umubare munini wazo uri mu buhungiro. Cyane cyane muri Uganda yakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi n'ibihumbi 600. Gutaha ku bushake kw'izi mpunzi gutegurwa mu buryo bwemewe. Ku bijyanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice biri mu maboko y'umutwe wa M23, gutaha ku bushake bizashoboka gusa nyuma yo gushyiraho agahenge, gusubizaho ububasha bwa leta ndetse no gusuzuma neza ubwenegihugu bw'abifuza gutaha. Kugira ngo uyu murongo wo gusubira mu gihugu ube wemeye kandi ufite ishingiro, iryo subira mu gihugu turifuza ko rizaba ry'igihe kirekire kandi rirambye. Rigomba guherekezwa n'ibikorwa byo kongera kwinjiza impunzi mu buzima busanzwe no kubaka igihugu nyuma y'amakimbirane, hagamijwe guteza imbere kubana neza no kubana mu mahoro hagati y'abatahuka n'abaturage basanzwe bahatuye. Kubirebana n'amasezerano igihugu cyanjye kiyemeje ku rwego rw'amasezerano mpuzamahanga ku mpunzi yasinywe mu Ukuboza 2023, hari intambwe zifatika zikurikira zigaragara zikwiye kuvugwa. Hari ugushyiraho uburyo bwo kumenya no gutanga uburenganzira ku mpunzi, harimo no kunoza inzira yoroshye yo gusuzuma ubusabe, gutanga ubufasha ku rwego rw'ubufatanye mu gushaka ibisubizo by'ikibazo cy'impunzi zavuye muri Centrafrique binyuze mu gutaha ku bushake kw'impunzi zirenga 3500
n'ibihumbi 5 zari ziteganyijwe gutaha muri uyu mwaka. Hari ukohereza ku nama y'amategeko ya guverinoma umushinga w'itegeko ryo kwemeza no gushyira mu bikorwa amasezerano yo mu 1954 ku bijyanye n'imiterere y'abantu batagira igihugu ndetse n'amasezerano ajyanye no kugabanya ibyiciro by'abantu batagira igihugu. Hari ugushyigikira inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko ryo kuvugurura itegeko ryo muri 2016 rigenga amategeko y'umuryango Code de la Famille, kwemeza ko abantu bimuwe ku gahato n'abantu batagira igihugu bashyirwa muri gahunda y'igihugu y'iterambere ry'igisubizo kirekire Plan National Stratégique pour le Développement, kubashyira mu mategeko agenga ikoranabuhanga no mu itegeko rigenga kode ya digitale, gushyira mu bikorwa urupapuro rw'inzira feuille de route binyuze mu itsinda rihuriweho task force rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo byemezo. Sinshobora kurangiza ijambo ryanjye navuze ubufatanye bwiza cyane buri hagati ya guverinoma yacu n'ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ruri mu gihugu muri iki gihe. Ubufatanye bukwiye gukomeza no gushimangirwa. Ndabashimiye kubw'umwanya mwaduhaye n'ubufasha muduha budahinduka kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze. Votre attention et votre soutien indéfectible envers la République démocratique du Congo. Merci. Ngira ngo rero muramwiyumviye uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we ibyo yatangaje. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, niba turangizanyije babarume like, ndabakunda cyane.